state reservation policy mo da dua kan ka rai da ka punya view ba ba hado pingi ba kan ka kalasu no ka dimi bi ke ba kalasu no tiang ba kala ba mi ka yung sensitive ka kan mo pingi ba kan ka ban solve the problem ban review the state reservation policy Phi kani ka jingkong ba ka reservation policy kani ka sensitive issue ba long issue ban keren long issue ban hala mo kila don sa kibru kiba keno ba adul bot ya ka roster mo jing sya ka roster kawan na ka high court order kam shamadi na jing dawa jing ba adul bot nama ko risk kyong ba nama bakal long sensitive siya ba pala issue ban keren phi kani ka statement jong kiru khapur kini gede statement jong kiru khapur ban jong kinong yalam ki bomdon ni cikit kli ya gari ba kaja berkoi lada piong ba ban penio kami ki samla na kaja berkoi jong itu long tu sensitif ti piele itu tu gom ka kamram jong kinong yalam kolong ba kalong sensitif kat balong lu ngide ban pendep la dan kam pendep kanu ka kam ba long sensitif baru ka kam kalong sensitif tindri nah tak kadang yang pengijit ikin melam ki bendan yang got ni bendan yang jing sepang kumno ban address mana ai luksa ki bo the reservation policy haga reservation policy ke jongi penlap ba u khat sau khat san lak u yar kat ba pra lan kendai lak judan jat ba u khat sau khat san lak u yar kat ba pra lan kendai lak judan ka reservation policy habaro ko ke India ba hakalen juga jong ki celah ki badan haka India hiperkoi kejing book ya ka percentage kanu ga jack ru kan yo kanu ga jack ru yo kanu ki pensyon orang be akoi kan orang kata ka kejing pulpai ni esti ni dunapa ni yo nyo pun sang haka national reservation policy ki SC ki kambun ki yo khatsau but ki obisi number ki pun ki yo kan yo ke pensyon orang be thek tang na kejing pulpai de na ka na ki wi ki dau ti lada kari India kalian ta ki we ki celah hapo kari India ki ta beli ka mesli apa ka kamle ta reservation policy ada pen khapa kalau ada gamat jeng keren lasan pun sudah begitu ti mengi kasi ngila su ya ngila su jam buat ngila su burung pelat ya ki perlu kadu kata-kata bamenta kata kalai kalau long kum tu kabi bang bomben ni suhu bangidon ka ban prino ya ka ban ta ka ban ring ni jumpo just ni ke bumbe mabele ni so pelat ni so burung pelat ta perlu karo lasan husna menta kay bajian kalau long khasan tu lebih ki kena samla ni ki bio kam so ti ngano kan ni kalau ba ladang ni yo ye ki brio ki banut ki basempang bat ki bio jingai ki boong ba reservation policy kadang sensitive issue do tahu ngai nama ba kan reservation policy long injustice ya kajem du kasi jetia ka jongi long kan balong ni hak ban ben ni om bang ni om senam na ko garo ni persotu iki ome ala mangi khat sau khat san lak pun dong ni kan ni hak ban long praktikal te henry lada na malian ki jem du cek kim sutu chu ya ta te kala de watang ban dun la ka ko jalan kalau kan training kamba ladang yo ya kinong elam ki badannya kita ka jing champagne banyak keren ni penseluruh penong ya ka reservation policy ni ki ba da ka bayo snap ni penseluruh da chon sinong ni sofu ba kampoi sita ringi don kampat ya ki blu ki balak banyak keren cabinet level ya po legislative assembly kin ong kalong sensitive kumno habatang ya kami ke policy empat warna apa legislative assembly ben kelai ki ka Aduh mata kadang dia tangkap government policy kapan dia hidup kan kemudian dan pasien high court kali itu dan sumput tidak ada kiong ban protect ya dari reservation policy kalau long sensitive siapa pala tinggal semua ban ba kim long fit ban berwatang ban long dia kim long fit orang boleh privilege ya kipai ba kiong ba kalau ada pijit yang amo ngan telut nam ta joki ti tang ya reservation policy kumla ban baik di kalakian dari ladang yo ini si monster lan ki monster ki ba nut kan ni kalau connector belum lima ini yang bahane ka present dispensation bukan ka dari government ka bahane ka issue sensitive kita ada kawannya gimana kabar indo try ban touch ka issue pi dari bekinut bantas di kelak di bantas di pahlawan harus tak
Kita dia report. Ni lalek gua norak suggestion. Ngomong banjir kita ngoi ni ki menteri ulah fully agree. Lekhat ban yang ni ban seni baru orang sama ban keren. Ngomong ni point au ya syukun gijing dunah la resolution policy. Ndala ya keren berharap semua nusut kui. Balada poi siapa poi hi bekut ugaru ti udang iji garu kasi ti udang iji ya ki prakasi. Tidaklah poi hita ki Allah ngomong hi kalau sensitif ti bakalong sensitif siapa pala ti lada kiwan kini ki jo da ka burung kan mah kamu mau negara dewan kelai kasih bandi itu dan kamu diberi map ban ikan ni kata kila bande ki bareng lu tangba ki dan kabio kapten lu batang mai kumbaong kasno biang kum syakin kasi cedul kasno biang kum kiwi no boleh ke kumbaong lada u subuk ta kadon le jingpet kalaya ka reservation policy mengi kasi ngini ana sa pesan ki karo kini ana lai pesan nak kadau jo ngi pun pa na try di lada don menteri nampak nagaro ti ngatrai la sa bob sinong ya tiga ta ada pesai ti hendrei lada don pak nasangi ki bo ubanut ban ongpet kala kata pla ngi pesan prosnem ni lah ya sya ti somba ya sya lak pe ngimde ba penduk lut pinang yo hi salai pesan de silan de salai tau kum tamo lada don ki menteri nampak ki bolong don ya tak aman cendra ki banut ban face ya kata sensitiveness jong respon lagi perlok baru atrai ngin lah banle ya kata tenri ngimtip yo don garu banut banle kata ngimtip hanrei nyemi hanrei ka setu hi pakai atrai barla de manga garu ban ani ban punya satu step na ka saupo sakala pesan kan don hi ke cerita ti hendrei ka syong sangi ke jet belum ter kumnung gile ta ngi hundum bud badong ba oki tang ban ya bahaba kita garu tang ban ya bahaba kita ki ban bakalok sensitif pelan ngini kam mangi ti ladang ngi ong bang gile tang ngine cit yang hiju hendrei ladang ngi ong ba enough is enough kalau ada kepor bagi ham perkat ya ka bahaka mian jong ki khun gi jong ni la simram ni la pachong school i khun bakil no bio kam la no mehap ti ni ngitep umno jit tenri lada ngitang don da koi ka jing sngo ti kalau henri ka bamado ko bang akwa ban keren kolong ba yo kinong thabut ki jongi kim poi perkhat iru bang reception policy ka don por thabut yo kili thabut da ka wei ka jing bon da dei tak pangi kin mau da ukun kasi khara jongi ukun mau la ne kun tra jongi ukun mau ba o ka reception policy ka di ka wei ne ki mat bang ahap sim ya khara jong kani government tala Hendrei kebama yo kim ken mau hidup teh. Syukur ban benrap ke bala keren bede reservation policy. Ngimde ban klat ru ya katu ka notification ya kabalami ka spotri umi arja aqua. Hadin ba ka kod kala ay katu barai ka santrip April arja aqua. Kadon ko ka point F. Bede ki district level post. Kadon ka jimpenmi nang ring sorkar ko ong ha ki district level post namar bo onom sya transfer na ko district sa district kandon ka combination of reservation baumut ba district level lada kade sya po Garo Hills 80% reservation kan let sya Garo lada undon khasi bo jantia ko apply di post lada fiwan po khasi jantia Hills kandon ka combined reservation of 80% khasi jantia lada undon Garo uba apply ka post ngimdai ban klat ba po Garo Hills ki jongi kimda kabomot bo Garo hapo haki district level post unyo 80%. Nila daki pat support rilum khasi bacantian dan support riboy. Ugaru udon hadukat no ko hajar. Kaumot bamaki la daki light post hapo district level hapo DSC makir kin apply. Tela da maki kin apply. Kaumot ba kajaka banginyo 40%, nginyo no tang 10%. Teka jingdu nong kande ya kajak beri bojong iti. Nyimdei ban klet ya kabakum kata kajing penmi kum balaong na do mene. Bala dadon yu beri ujong ki ubashong ha kasuki. Kaumut unpet hi kajing yo nong jong beri ujong. Kata hi kajing ya keren kabangi keren na do mene. Tekani kajing penmi kani ko office memorandum haka shipotrik umi aja aku air kala phasata. Kaumut Garo Hills tu wat kata ya kijongi nginyo be proportion rela dap kadai pak po khasinya tia. Namar gejat beri ujong ki gidon nginyo yo lang masa persen. Kajing du nong kande yang ki tingi so ban gantu ya kit khot jong kajak beri ba
siap ya reservation policy rukum ko weni ki mat ki jura bala da pikwa si chaban don ga jingkala agar reservation policy di man sutu yanu di man bu akshuki banya Kababur kadang ka plan mo kabi na gawin kaya ali ka si mo fesu ba ka ni ka official coffee tadi mo kali pa ka lain ka banyak mong kita lo Ti lada kamlong ta de balik pen mi ya tu ga office merundam. Pi ka ka office merundam hot ki ong bangi nom ai ye kasih jentia agar ki mong ta ki ong ba ngin ai lada ki apply ba lada ki permanent resident jogoro hituna. Ti so am kinang tu kumdo menurut kami kentir wes kasih ki ong ba lada ki apply ba ki permanent resident tu pun sawe supun es kasih pun gari boy pun ki garo atau ane jentik kindan ti kebumut ba cukup ta kalat ka ma mo karat nom stand ne boy es kasih haja ka bangin yo eti ku mo yo no ngin yo 14 or 14 ni hapa ai ji garo no beli ki apply ba om de tambah ki apply ki permanent resident Andre mengipat ladang ilek apply ngim de ki permanent resident ngim entitled dia tu 14 kata ada ke jing snu juga reservation policy ka once akan ke office mau ndon ke bami akan ke report ke soka ki sno hi ka mo syaka reservation ke barim dari jing syate halada ki iba kamlong lari pendek Tendrai ki kelam penbet ni lah thok nak kelang asen penbet ya kani kim tre ti lada katu jing keli ke bong pila da ki don be kijuk ti da kijuk ti ken le khum juk ya